Battery biru ya. Welcome to Mobile Legends. Sebenarnya gue pengen main jungler lagi. The enemy reaches the battlefield. Mau coba lagi? Smash them. All troops Iya. Boleh. Tapi nggak apa-apa, lu aja dah. Pengen ngasah lagi gitu. Iya. Tidak ada yang akan menghentikan. Mia ya lawan gue ya. Mia Inspire. Nggak bisa diremehin ini Mia nih. Jangan dikasih late game aja. Dia itu cok apa emblemnya Bergen Hunter anjing. Fari, ayo Oh terbang iya, anjir. bersamaku. Ngeri nih. Jangan dilawan gak sih, aku kalah cok. Kalah weh, aku lawan dulu. Kesakitanku. first blood. Nice bang. Mantap. Nggak apa-apa bang, di nice bang. Gue dapat asik. Balik bang. Mau digas? Ayo. Kasih gue bang. An enemy has been Nice. Aman bang. Tadi lu salah tim bang. Gue kasihin sama lu. Julian missing tuh. Di gua nih dia nih. missing. Semakin tinggi. Belum kelihatan. Semakin baik. Mia mau mancing. Julian di rumput sini nih. Di sini dulu. Itu dia yuk. Mati nggak yuk? Nice. Nanti. Tuh kan benar nggak yuk? Ada Julian kan yuk? Darah dia. Lah mereka Kamu tidak tahu betapa dekatnya kematian. Sabar. Belum ada ulti. Battle spell is Setup yuk. sabar ya, aku nggak ada retreat cuy. Akan berhasil. Aman. Tunggu ada retri aja. Akunya juga sekarang tuh. Ayo terbang bersamaku. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, mending dilepas aja. Rasakan Iya. kesakitanku. Kalau emang kondisi baru. an ally has been slain. Ult is ready. Aku haus akan balas dendam. Aduh, sorry cok. Salah combo gua anjir lah. Panik gua cok. Aduh panik gua anjir. Tidak ada yang akan menghentikanku. Panik gua cok. Aduh sorry. Aman. The enemy has slain. Gua menang. Julian sana naik ke atas ya. Oke bang, gua tahu bang. Aduh rugi banget ya. Itu harusnya mati tuh Julian. Tinggi aku Bangsat terbang. lah. Semakin banyak yang kulihat. Tempat dulu lah bang. Ult is not ready. Ult is ready. Sabar bang, jangan kelihatan bang. Balas Gas bang. dendam telah memisahkanku. Kasih tuh Julian di belakang Julian. Aman. Kau tidak Anjir gua kena stun betapa cok. dekatnya kematian. Pas Johnson. Watch out for flanking. Battle spell is ready. Susah cok mau rotasi cok habis. Bentar gini. Aduh nggak mati. Slain an Nice. enemy. Tidak ada yang akan menghentikan. Ayolah ada Ismen cok. Bot merah ada Ismen anjir. Ngeliat gua. Kayaknya bang, di ngikut nih bang. Watch out for flanking. Enemy Ininya A. kaya anjir. Well played. Battle spell in cooldown.
haus akan balas dendam. Kita ambil Johnson aja. nyari gua pulang Johnson. Battle spell is ready. Launch attack. Oke bang. Killing. Cari bang, mana dia tuh? Balas dendam. Angkat kabur dia bang, melarikan diri. Udah itu tuh bang. Clear up lanes. Aduh, nggak mati cok, nggak mati cok. Semakin tinggi Bang Parsa aku bantuin bawahnya bang, semakin gua aman kok bang. Kasian tuh bawahnya bang, Ally has been slain. gua aman bang. Destroyed a turret. Initiate retreat. kau tidak Aduh, pakai festival blood. Oh, Dua orang Ada anjir. Noretri coy itu, link. Diciduk gua anjir, kaget. Link Noretri ya. Gantian ini Mayo. ayo terbang Terus bersamaku. giliran lo yang benar ini. Anjing gak bener aku diambil cok. Mati tuh link. Wush, cepet juga tangannya tuh link. Sabar. ping SW-nya cuk. Sakit ya Esme ya. Emitnya tuh angkat dilepas astaga. Ult is not ready. Ah, nggak mati ya. Initiate retreat. Ult is Macok. Kapitanku. Nah, An enemy has been slain. Duniaku adalah lautannya bebas. apalah nih gue paling miskin anjing. Karat banget itu Julian. Mati tuh. Nice laku. Mantap. Tetap dong. Tetap. Gimana tuh ya? Turret has been destroyed. Initiate retreat. Ult is not ready. We're ahead in gold. We're ahead in gold. Ult is ready. An ally has slain the Initiate retreat. Duniaku adalah laut biru yang bebas. Initiate retreat. Initiate retreat. Battle cell in cooldown. Ult is not ready. Launch attack. Hati-hati. Tidak ada yang akan menghentikanku. Dia main ngeras anjir ini. Double kill. Oke lah. Launch attack. Ult is not ready. Aduh, jadi bodoh gini lo mainnya. Battle spell. Ult is not Sabar ya. Mana. Haus Initiate akan retreat. balas dendam. Mega kill. Emang udah gantian sip sih ini. Ngapus dulu ya. Sekarang Gua gak ada flicker ya. Nggak ada ini gua. Ult is ready. Sabar. Nggak ada peluru gua. Gua nyari staff dulu. Destroyed a turret. Battle spell. Ayo gas. Gas tuh atal. Semakin tinggi aku terbang, Sini atal. semakin dalam. Monster kill. Double kill. Mid bang. Gua nunggu Esme ulti. Nah. Mid. Esme ulti. Bang dia terbang. Tika. Nice. Sabar gua nyari dah. Ult is not ready. Sabar. Bentar. Ayo terbang bersamaku. Ult is ready. Wih, gua dicari cok. Balas dendam telah Ult membukakanku. is ready. Tapi telah. Waduh, terbang dia. Udah terbang udah retri yuk. Lot yuk. Set up yuk.
betapa dekatnya kematian. Mas yuk, jangan mati yuk. Ada Mana? retri, Biru yang bebas. ada retri nggak? Attack the Lord. 9 titik, 9 titik. Dia nggak ada retri itu, tadi udah retri ke lapu itu. Bang. Pasti tabrak Johnson. Johnson ya, yuk. Posisi. Atlasnya tabrakin aja Johnsonnya ya. Balas Nah, dendam bagus. telah Rata. Bisa matiin. Let's go. Perang. Lu lagi nyulik link. Ini Iya. gue dipegangin begini. Aman ya. Ada gua. Masih gue main snack bang. Oke. Thank you. Yuk, Bang. Gue dipegangin begitu sama Esme tadi anjir. rasakan Your team destroyed a turret. Bang nanti kalau Johnsonnya ulti tabrak aja bang. Habis tabrak lu ulti balik sama Atlasnya. Oke bang. Tabrak. Ulti bang. Nggak ada ulti kah bang? Oh alah, pantes. Dari ilmu main sebenarnya bang, kalau lu ada ulti bang, dari gua bang. Tabrakin terus ulti balik, rata dia bang. Far. Ayo terbang bersama. Team destroyed a turret. Bisa ini yuk. NF. Bisa aman. Bisa. Nice banget. Aduh, gua digendong Dio nih. Oke. Aman. Lu under kan masih ada gua, aman. Ganti-gantian ini bisa. Apa nih masih leper anjir?